دليل تحفيظ اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق مجمع حلقات الفاروق هو نور الجيل لخير سبيل وكتاب الله ضياه دليل تحفيظ الحمد لله أعظم للمتقين العالمين أجورهم وشرح بالهدى والخيرات صدورهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير من علم أحكام الدين وأبان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الهدى والإيمان وعلى التابعين بإيمان وعلى التابعين لهم بإيمان وإحسان ما تعاقب الزمان وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد إخوة المشاهدين في كل مكان أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة تحية المسلم لأخي المسلم في الدنيا وتحية التي اختارها الله لأهل الجنة في الجنة ألا وهي قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. مسبب جلبة حريتي الله تبارك وتعالى إن جولي إدو أن باجمك محمد صلى الله عليه وسلم haray en arti émission mayoɗon on woni gandal e faamu e nokku moɗon on waɗalo barki Jama TV musidɓe julɓe haray hande kañum kadi ɗen mari welo molanaɗo mo andanteɗema hiɗen mari ceernoɓe ɓe andanteɗema ko wonɓe e janggande ɗiɗo université ji towɗi ko wiyete kulliyatul ifriqiya won noon kañum kadi hino yango e kaɗo dina bimbe kikiɗe noka yara yeeso haɗa musidɓe julɓe hiɗen mari ceernoɓe e tedduɓe argol hiwragol en ko télé meɗen ɗo ko émission meɗen gandal e faamu idan noon musidɓe julɓe en jonnay ɓeɗo ceernoɓe hikkorɓe jungo ñaman ɓe hiwro ɓawa ɗon ɓe andina en ko kamɓe woni homɓe ɓawa ɗon kañum kadi jonnen ɓeɗo ɓawa ɗon weƴƴitel neldari koɓe neldari encore inchallahu tabaraka wa taala haare no musidɓe julɓe goto kala torama heɗagol heɗoro noppi muɗum ndi no famira won Allah inniri noon dhalika liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid ɓawaɗo musidɓe julɓe hiɗen toro hikkoran ɓen ko Facebook nde ɓe partageante en jama on fo wawa naftorde e hunde nden ko waɗi nelaɗo maki man dalla ala khayri ka fa'ilihi wonɓe daariɗe ko YouTube kañum kadi no tora kamɓe kañum kadi partage ugol kañum kadi musidɓe ɓen fo wawa hendade émission on ko waɗi hande en heɓay ɗo welo welɗo ɓawaɗon kañum kadi wonɓe ɓen e daariɗe en ko télé en direct kamɓe kañum kadi ɗen hiwroɓe ɗen weltaniɓe nokku kola koɓe joɗori ɓe siivi oɗo émission meɗen hada cheikh فلتتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe o diina l'islam haray on salminama foppu moɗon mo kala ka wawiri wonirde e inde makko e yettore makko haray hiɗen ardina e salminagu ngun e ardinaɓe e ɗe galle ɗo ɗen woni hooreɓe ɓen ha e golloɓe nder gaɓen no wallidira e siɓɓe ɓen fiino ɗe golle ɗo yarira yeeso ko wano non onon kadi cheikh mouhammad hiɗon jarne hiɗon weltane moƴƴa e ɗe golle moɗon laɓaɗe ɗe wonɗon e waɗande en fi wallidirgol e siɓɓe julɓe ɓen no ɓe famira ka dina ɗo haray ɗum ɗon ko hunde wondude e nafoore noon tigi tigi o weltanama moƴƴa haray hiɗon torani allah subhanahu wa ta'ala
haray yo wonu ballo yo ɓeydan on gandal ngal o ɓeydana en kañum kadi faamu ngun amin amin ko wano noon hiɗen toro Allah subhanahu wa taala nde o cippinta barke e o ɗe galle ɗo o qanat ɗo no inne Jama TV bi sifa amma ko wano noon kadi o émission ɗo no inne gandal e faamu haray Allah subhanahu wa taala arkise en ɗum ɗon haray menen inde nden ko Mouhammad Diane Diallo ibnu Alhaji Yero Diallo gueɗal ɓe inneteɓe Alhaji Yero Diallo haray on salminama fof moɗon iɗo wiyani assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh aywa wa ilaykum alkalima cheikh Mouhammad. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا المحمد نرحبكم بقدومكم إلى هنا هذه القناة. هذا مسبب جول بهدن ترنا شر محمد جان هذا باودون كنيون كدي دعين بكتولي بيويكم بأريكم باودون جنن بدو شرنا بحيورو أيوة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وعلى صحابته الكرام وعلى من تبع بإحسان إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. سيب جل بتدل به باوين يتود الله سبحانه وتعالى جل نرى محمد صلى الله عليه وسلم haray hiɗe weltano Allah subhanahu wa ta'ala hiɗe weltano ceernoɓe siɓɓe meɗen ɓe tawata invité e nde nokkure ɗo hannde fi ɓeydonirgol ko yowite kaɗo diina meɗen haray no andirɗon noon ko ma ɓeydodire ko fanndi o ko fanndi ko waɗi diina kan ko labudda ka ɓeydodire si neɗɗo wawa faamude si neɗɗo wawa nafitorde wawa gollitirde ko Allah subhanahu wa ta'ala accirimo kon donc haray min inde anden ko Mouhammad Salih Ba ibnu Souleymane Ba yummano make Rachidata donc haray meɗen ɗo e Dakar aussi haray inchallah meɗen jonta konngol ngol Cheikh Mouhamed barakallahu fikum wa jazakumullah khair. eyyi wona waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. onon kadi haray on weltanama boyi e ko toli moɗon e oɗo télé meɗen Jama TV haray musidɓe julɓe welo hande ko Jama TV addani on kon hino mawni musidɓe ko waɗi ɓe yoton ɗo fof ko ceernoɓe molanaɓe ɓe andantede ma hino duɗade e ɗeɗo nokkeli to wuɗi ko andantede mo muudi goto kala e meɗen no yeeli hewtugol ɗon haray noon Cheikh Mouhammad ɗo kamɓe kadi ɓe jogani en yewtere molanade ko ɗum woni ko ɓe suuɓi kon woni hondude yewtere aywa nam ɓe maki wo ko tahrimu zulmi wal amru bi raddil mazalim woni ko harmingol toñugol ɓawo ɗon kañum kadi yamira musidɓe ɓen yoɓe jonnitu koɓe toñi kon woni tahrimu zulmi woni harmingol toñugol wal amru bi raddil mazalim e yamirgol kañum kadi piiji kon togi toñi musidɗo mum kon koyo jonnir ida musidɓe julɓe en ala e jonnude en jonniteɓe konngol ngol ɓe yoƴƴitene yewtere nden falitafaddal mashkura wa majura. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مصيبة جلبة تدبه علي إن شاء الله تعالى علي كونو شرنو بندو ماكلين شيخ محمد صالح علي ميدو بروفيتادو ميدو سالمنا بكام بكادي مويا إن شاء الله علي إن شاء الله تعالى يجد أيو يوتر من دي ييلو أوتم معنا او موضوع إنتي دو سجونو شيخ محمد دو ماكرين جوني وني تحريم الظلم والأمر برد المظالم وني حرم قلتوني كو دي حرمنا كون يامير قل ناتو قل دين توني دون باي دون عندي توني قل قلتو سي توني كي هاري مجوغاني حقيجي ommo o toñi ɗon haray ko ma o jonni tadin haqqeji ɗon ɓenɓe o toñi ɗon haray koye ɗum ɗo inchallahu taala yiɗeten yo yewtere men nden woni ko yiiloto haray noon oɗo ngol ɗo konngol woni oɗo tem pelletti ko tem wonduɗo e nafoore moƴƴa no moƴƴa haton jinɗo e yewtidede sono kala sono kono haton jinɗo e andintinede sono kala sono sugu no andirɗon no wonde manna andintingol ngol nafay gonɗinɓe ɓen jalla wa ala no daali e nder alqur'ana wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin
haray noon mana oɗo ngol ɗo konngol oɗo tem surtout ngu zamanu ngu fewdiɗen ɗo no andirɗon no wonde manna kañum kadi wajotoɓe ɓen hiɓe yiɗi ha yewtirgol hunde nde tawata ko ɗum innete actualité no andirɗon noon mana hunde fewdide min no minnayi oɗo mawdu ko mawdu mo andantama ko mawdu actualité fi kulli zaman mana kala zamanu ko on tigui fewdi haray himo haton jini e andintinede ngol ɗo konngol saabu ko hunde nde tawata na ronkotonde e nder yimɓe saabu yimɓe ɓen kamɓe wuuridata haray ɗo en junnude musidɓe julɓe ukkoɗen tun ka sulbil mawdu haray noon tooñe si jantama en fopp meɗen eɗen andi ko haqqilleji ɗin atoto yahude e muɗum ko ɗum woni ko tooñe yanoɗe hakkude yimɓe ɓen kono noon inchallahu taala en aray joni andugol wondema wona ɗen none tooñe ɗon tun woodi e tooñe ɗen kono mana oɗo mawdu hakken ko a hawni kon ko o haton jini e andugol kon ko ɗum waɗi nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam no andirɗon noon mana yurmede maɓɓe e mofteɗen ala hunde moƴƴude si wona ɓe laɓɓinani ɗum mofteɗen ha laaɓi si ala hunde kañum kadi lorrayde banu adama si wona nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe laɓɓini ɗum ɓe feññini ha laaɓi sugu no andirɗon no salmanul farisi radiallahu taala anhu ɓen sahabaɓe tedduɓe ɗon nde yahud jon arno e maɓɓe inni ɓe onon nulaɗo moɗon on andini on fof hey no goɗɗo yarirta hurgo noon ɓeyni pelletti ɗum nulaɗo amen sallllahu alayhi wa sallama jannini men ɗum ɗon fof ala ko ɓe acci awa ko ɗum waɗi musidɓe julɓe hiɗen nafitora e nde hunde yanude hakkude ɓeɗo sahabaɓe ɓe zifɓe ɗo wondema diina kanko ko timmi ala hunde ko ɓeyditete e muɗum saabu mo accali on tigui no yarirta hurgo noon mi tañƴinaki wacce goɗɗum go cheikh saleh e cheikh mouhammad aywana haray noon ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki o hadis mo tawata ko abou hurairata radiallahu taala anhu woni ko fillani en mo kon ɓe maaki man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw min cheyin falyatahallalhu minhu lyawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فهمل عليه woni hon ɗum woni musidɓe nulaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam hiɓe janna en ɗo wonde manna kala on toñuɗo siɗɗo makko julɗo yo andu dey haray no wa'imo yo o dattinoyo e makko e ɗeɗo tooñe o dara no laaɓira e majje fewdo ɗo kanko noon andi si tawi tooñe ɗen koye teddungal makko woni ko yowi walla ko goɗɗum go ko wona teddungal ngal haray no farlimo no waɗɗimo ka o dara no laaɓira e ɗen ɗon tooñe ka aduna ɗo qabla an la yakuna dinarun wala dirham sabu si tawi o nenniti o fijiri ɗum ɗon tun ha lajal makko ngal woni ko hawrodiri e makko o notoyke joom makko subhanahu wa taala ñande dargal dey yo ando yo heɓoyta toon mbuuɗi ko innayi mo ƴettude o yoɓitira on mo joganinoɗon ma ɗum o weltiniramo ton ala ɗum ɗon ton ko honɗum woodi ton koko nulaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam woni ko janti e nder oɗo hadis kon woni ko alhasanat wassayi'at woni moƴƴuɗi ɗi gollunoɗa e bonuɗi ɗi gollunoɗa bonɗi ɗi gollunoɗa so tawi hariɗa mari moƴƴuɗi ko ɗon ɓe ƴettata ɓe jonnita on mo tawata himo toñanoɗo si tawi noon haare moƴƴuɗi ala hiɓe yahoyde e on toñaɗo ɗon ɓe ƴetta bonɗi makko ɗin ɓe ara ɓe ɓeyditana on tigui e dow bonɗi ɗi o marnoɗi tañƴinimi noon wonɗo e ɗaɓɓude manan kun o wawira feƴƴirde o natoya aljanna si tawi ɗum ɗon ala joni koye ɓe ƴettito e ɓen ɓe o tooñi ɗon ɓe ɓeyditanamo tañƴinimi ɗum ɗo ko ɗo musiba woni ko haaɗi kon waliyadu billahi yo allah subhanahu wa taala dandu en e foppo meɗen e muɗum haray musidɓe julɓe no yi'irɗen noon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe maaki o hadis ɗo tooñe ɗen haray noon e yiiɗa e andude ko tooñe ko none jelu noneji jelu woni on tooñe ɗon haray ɓeyni ɗo tooñe ɗen wonno yaha ha e façon ji ɗiɗi ha e tati ko ati kon ko ɗum woni tooñe yowdirɗe e haqqeji allah subhanahu wa taala ko ɗen tooñe ɗon woni mana martabatul ula woni premier
ko ɗum ɗon ɓuri hulɓinade e toñe ɗen neɗɗanke on toñatan fop ko toñe ɗe o toñata joomi makko subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala ko ɗen ɓuri hulɓinade haɗa on tigi no foti wattitande yiila e muɗum kono e nder ɗen toñe ɗe o toñata Allah subhanahu wa taala ɗon ko honɗum ɓuri mawnude e majji ko ashirku billahi woni kafidugol mo shirkugol mo e goɗɗo go mo tawata o taga o waɗa e hunde ko Allah subhanahu wa taala tun herori e yen wotinɗinmo haray noon shirku billahi taala kafidugol e Allah subhanahu wa taala e goɗɗo go ɗum ɗo woni toñe ɓurɗe mawnude ɗen ɗe neɗɗo toñata ɗen haray taga ɗon no foti wattitande yila e ɗum ɗo o rento ɗum moƴƴa saabu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde ɓe landano ko bakkat hombo ɓuri mawnude e bakkatuji ɗin ko ɓe innuno an tajala lillahi niddan woni nde ɗaɓɓanta jomirawo subhanahu wa taala nando gorejo Allah subhanahu wa taala ko kanko tun herori e yo rewe e yo wotinɗinne kanko jalla wa ala haray noon si tawi a rewimo a rewidimo e goɗɗo go tun ma ɗum a waɗanimo ko herori yo waɗane tun a waɗanimo ɗum a waɗanori ɗum ɗon goɗɗo go tun hara hiɗa toñude subhanahu wa taala hara hiɗa toñude mo kanko subhanahu wa taala haray musidɓe julɓe ɗum ɗo ko hunde hulɓininde ni cheikh mouhammad min mi innay karamo koɓɓen iɓe foti mana ɓeydude laɓɓinande mofteɗen mana ashirku billahi taala mana shirkugol Allah subhanahu wa taala sabu hunde nde tawata koye muɗum mana dewe ɗen fof woni ko mana woni ko daroto no wayi wa hande galle on tigui si tawi no darnude ɗo galle pelletti si tawi o fawali fondement cheikh mouhammad tañƴinimi ɗen galle ɗon ɗe darotako eyyi min naalima darotako kono e wonɓe gollude toon ɓen goɗɗo saɓaki kaɓen ɗon hetto si ko ɗum waɗi neɗɗo no foti andude ɗum ɗon tañƴinimi noon buyi feletake saabu no woodi yimɓe ɓen ɓe tawata pelleti ɓe yiɗi moƴƴere ɓe yiɗi andugol ɓe yiɗi rewde Allah subhanahu wa taala no haniri kono hunde nde woni laaɓali taw e maɓɓe e tawde noon buyi kañum kadi tewoto haray no andi ñawore nden kono ɓe waɗay tun ko ɓe faala musidɓe julɓe ɓeɗo ko sahabaɓe tedduɓe ni Muaz ibnu Jabal ɓe fillano e wondema ñande goo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam siportunoɓe e babba cheikh mouhammad nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ndaare modeste babba e siportuno Muaz ibnu Jabal radiallahu taala anhu ɓe landi ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam landi ɓe ene atadiri ya Muaz atadiri ma haqqullahi ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah ene yiɗa andi haqqeji Allah subhanahu wa taala e dow yimɓe ɓen haqqeji yimɓe ɓen e dow e Allah subhanahu wa taala e tawde en tagaɗo ala haqqe mo tawata no waɗi Allah subhanahu wa taala ko kanko woni ko moƴƴi e meɗen inni en sen waɗi ɗum ɗo haray himo fodi en ɗum ɗo kono en ala haqqe dow jomirawo subhanahu wa taala Muad ibnu Jabal ɓeɗo sahabaɓe kon ɗum ɓe jaabi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɓe maaki allahu wa rasuluhu a'lam ko Allah subhanahu wa taala e nulaɗo makko on woni ko andi ɗum ɗo on tuma ɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki haqqullahi ala al ibad haqqeji Allah subhanahu wa taala e dow jeeyaɓe ɓe woni an ya'buduhu wala yushriku bi shay'an nde ɓe rewatamo hara ɓe kafidalimo e goto awa andi ɗum ɗo ko hunde nde tawata on tigui no foti wattitande yila e muɗum moƴƴa noon ko noon Allah subhanahu wa taala no daaliti e nder alquran noon wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu llah wajtanibu taghut ko wano noon wa'budu llah wala tushriku bi shay'in wa bil walidayni ihsana ayaji ɗi tawata ɗi gasata ɗuuɗuɗi koye ɗum ɗo tun ɗi woni e wolude fi tun yen anduna hunde fanɗude ni ko noon kadi Luqman al-Farisi no Luqmanul Hakim ɓeɗo sahabaɓe tedduɓe nde ɓe ka suratul wol maɓɓe nde ɓe wonno e wasiyade ɓiɗɗo maɓɓe on ko ɓe makani ɓiɗɗo on ko ya bunayya ko an yo ɓinguel an la tushrik billahi wata shirku Allah subhanahu wa taala ko waɗi inna shirka
wo shirku on la zulmun azim ko tooñe mawnude ayino ɓe innitiri shirku on noon ko tooñe awa tooñe ɓurɗe mawnude ɗe tagaɗon tooñata joomi makko ko ɗum woni shirku billahi subhanahu wa taala haray ɗum ɗon musidɓe julɓe ko hunde hawnide noon no ɗuuɗi noon mana yimɓe ɓen wallahi no yurmi ha nde yiyata goɗɗo himo waɗana hunde dewal ngal tawata ko jomma ko tun o foti ɗum waɗande kono o waɗana ɓe ɗum ɗon o tawnora ɗon goɗɗo goo modi neɗɗo on o ala geɓal e ko wonɗa waɗande allah subhanahu wa taala kon juulugol ko allah woni ko waɗante ɗum ɗon mana ittugol zakka tottirgol zakka on ɗum ɗo fof ittugol sadaka toragol wallinorgol ɗum ɗo fof ko allah waɗante ɗum kono nde yiyata goɗɗo no yeehi e gorejo makko tagaɗo no jooɗi no fonti junngo fi on ɗon mana okkumo ko arkise a taway ɗum ɗo no yurmi ha mana arkise on surtout arkise on ko ɗum ɓuri tampinde jeeyaɓe ɓen ɗum ɗo noon mo andi ɗum ɗo a fototo saabu arkise allah subhanahu wa taala hoddirino ko hoddirta kon ha paari an a wawata ñamude ko o hoddira naalima ko arkisalima a wawata ɗum ko a windanaka a wawata ñamude ɓuuri ɗum ɗon neɗɗo on si andi ɗum ɗo o fototo no tawano e salafu salih yimɓe moƴƴuɓe feƴƴunoɓe ɓen wo tedduɓe ɓe tawata wondaynoɓe maɓɓe ɓe remarque nde hunde ndeno sende cheikh mouhammad wo kamɓe haray ɓe ala e pooɗodirɗe ɓe ala e duñidirɗe ɓe ala e wadde hunde hiɓe jooɗi tun jokki haaju maɓɓe nde ɓe remarque ɗum ɗon wondiɓe maɓɓe ɓe landiɓe onon ko honɗum ko fi honɗum onon nde yimɓe ɓen no pooɗodira onon on pooɗodirta ko fi honɗum minen si meɗen yahude fiyo men hen ɗo gueɓe amen ɗen onon on ɗumannota ko ɓen ɗon ko honɗum heeɓi ko jaaboɓe on andi neɗɗo si tawi himo ñeeñi himo andi allah subhanahu wa taala o fowtoto ka gurdam makko ko o jaabi min arkise an o wawatalan fuutade arkise an o wawatalan fuutade hey si tawi min mi anda ko arkise an o woni ɗon arkise an on no andi kami woni ɗon are ha tawanmi wodi oɗo est ce que oɗo golla e neɗɗo fii himo tañƴini oɗo haɗi mo heɓugol est ce que oɗo o añanay goɗɗo fii himo tañƴini oɗo ko kanko haɗi mo heɓude ɓay si oɗo alano heɓude kanko heɓay miijo bongo ngu tawata yimɓe ɓen ɗum ɗo fof ko tawde tun yimɓe ɓen no heddi andude haqqeji allah subhanahu wa taala ɗi musidɓe julɓe nuraɗo annabi ibrahima alayhi salatu wassalam koɓe haaluno ko qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin julde an ɗen e kirse an ɗen e gurdan an ɗan e mayde an ɗen ɗum ɗo fop ko allah subhanahu wa taala woni ko heerani waɗi siɓɓe julɓe fotinen hoore meɗen haray ɗum ɗo no haton jini e ɓurede yanñede kono noon haray no woodi piiji go heddiɗi haray en naate ɗum ɗon taw en tout cas cheikh mouhammad yimɓe ɓen ɓe fota laɓɓinanede ha ɓe sendidira e dow daɓɓal haqqeji allah subhanahu wa taala ɗin e haqqeji nulaɗo makko mouhammad sallllahu alayhi wa sallam e haqqeji karamokoɓe yimɓe moƴƴuɓe ɓen e haqqeji yimɓe hedditiɓe ɓen si ɗum ɗo waɗi tun haray piiji buy mi innata foppo ñawdota ko kono buye muɗum haray ñawdoto si allah ɗan ɗon jaaɓi haray tooñe ɗimme ɗen ɓaawo tooñe yowodirɗe e haqqeji allah subhanahu wa taala ɗin tooñe ɗimme ɗen woni tooñe ɗe tawata no yowodiri e haqqeji yimɓe ɓen mana tooñe ɗe on tigui tooñata siɗɗo makko julɗo on ma ɗum goɗɗo goo haray ɗum ɗon noon ko ɗum nanen heɗitiɗen ka nder hadis man kanat indahu maslamatu li akhihi ɗum ɗo neɗɗo on no foti andude si o joganike goɗɗo haqqe ɗo kanko andi si tawi o tooñumo façon tooñe mo no wawiri wonirde o si o falama daɗal janggo yo ndaru no o laaɓira eɗen tooñe ɗum fewdo ɗo kono no o laaɓirta e muɗum o ƴetta ɗin haqqeji ɗon o jonnitoya ɗum e joom muɗum so walike o ɗano kono si wona ɗum haray himo naadi e hoore makko ko tawata o anda ittiri muɗum saabu pelletti o yoɓay ɗum hunde nde tawata noon no dogirɗa o no suuɗoriɗa o pelletti a daɗata ɗum no wawi waw wonɗo e dogude mayde hande wonɗo e dogude mayde walaw kuntum fi burujin musayyada kala ka waɗo suuɗade mayde tawa on ɗum ɗo a yoɓi ɗum ɗo a yoɓali foof a yoɓay joni haɗi yoɓa ɗo fotoɗa ɓayto ala toon ka itta mbuɗu ma ɗum inna iɗa ɗumannade
yoɓa wallah haray musidɓe julɓe ɗeɗo tooñe yowodirɗe haqqeji yimɓe ɓen kañum kadi no senditi e pecce tati ko adi ko woni no al irdu woni teddule ɗen an nafsu mana al badanu woni ɓandu makko ndun tooñe ɗe tooñata on tigui e ɓandu makko ndun ɗa ko teddungal ɗo ko ɓandu makko ndun walla tammum ɗum woni almalu woni jawdi makko ndi mbuuɗi ɗi ƴettata e on tigui ɗin oɗo noon kañum kadi imo tampini yimɓe ɓen moƴƴa sabuna ngu zamanu ngu fewniɗen ɗo yimɓe ɓen ayinnayi Allah mustaan a yiyay goɗɗo no fokkiti waaloyagol dey o miijito o joganake e gooto o enna a bimi ya mi ɗaɓɓa momi ñawlo simi waalo wallah ndaari le yimɓe jelo woni e waalade to rewra ɗon faato ɗum no konte joni an ƴetta ñamande ara waaloɗa ñamande nde tawata no wawno ronkude sa ɓay yimɓe buy ɗo no ñawlo walla no ɗumanno haray hiɓe ɗumanni mana ko suttugol neɗɗo noon ko sutti o yaha ha wona jikku makko li kulli mri'in min dahrihi ma ta'awwada e tawde ɗum ɗo ko mutanabbi jonde nden ɗo ko sa baɓe e yimɓe moƴƴuɓe ɓen wonno e ɓurno ɗumannade kono noon fo e muɗum oɗo ko sha'ir jo yuɓɓowo gimɗi o inni li kulli mri'in min dahrihi ma ta'awwada neɗɗo kala ko sutti e zamanu makko ngun kon e gurdam makko ɗon kon ko ɗum ɗon ko ɗum ɗo woni ko waɗata ko ɗum ɗo woni ko o jikkorta kon haray noon ko ɗum waɗi neɗɗo suttina hoore mum yo sutti hoore mum moƴƴe mana joganagol goɗɗo haqqe e mbuuɗi wona e ñamande tun no woodi noneji ɓuy en ara yi'oygol ɗum joni haray noon ɗi senditandeji tati ɗo woni al irdu wal badanu wal malu ndaare ɗo nuraɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun aleykum ni ɓe senditiri ɗum mana ƴiiƴam mon ɗan e mbuuɗi mon ɗin e teddungal mongal teddule ɗen e jawle ɗen e ƴiiƴam ɗan ɗum ɗo no harmi e moɗon ka on tigui tooña siɗɗo makko e ɗiɗo e ko tawata wona na haqqe makko eyyi ko ɗum waɗi nelal sallah alih w sallam ɓe maki fahin almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi walmuhajiru man hajar ma naha llahu an mana julɗo on woni on mo tawata julɓe ɓen daɗi e ɗengal makko ngal woni teddule ɗen e junngo makko ngon woni hon ɗum woni tooñe ɗe tooñataɓe ka ɓandu maɓɓe walla mbuuɗi ɗi ƴettata e maɓɓe ɗin hara biduni haqqin ƴettirta ɗum ɗo ko tawata na ko hani joni sen ƴetti goto e majji woni tooñe ɗe on tigui tooñete ɓandu makko ndun no wawi was tawi on tigui ari tawi goɗɗo tappimo ha gañimo o hibbimo ƴiiƴan ma ɗum o heeli mo ƴi'al ma ɗum o taƴi teral e tereji makko ɗin ma ɗum ha sa o warimo sugu no sakori e yaasi noon hande yimɓe ɓen no ɓe wona e warirede noon e no ɓe woni de e warirde noon no kaani ha feƴƴiti ɗum ɗo noon no tawa e neediji ɗi tawata yimɓe ɓen ko noon ɓe ne'ira noon ko ɗum waɗi yimɓe ɓen ɓe fota suttinede ɓe fota ne'ede e needi dinal islam ko ɗum waɗi innoɓe kañum ɓiɗɗo mum natata e daara ma ɗum janggata alqur'ana si wona ɗum o famata ko mawnade ka école ji français ko ɗum si o fina o fama o anda mana ko fewndi kon oɗo ko faljuɗo ni wallahi cheikh mouhammad so naati e ɗi école ji so daari 5 premier ji ɗin fop ko ɓuuri e ɗuɗɗe école ji ɗin kon on taway ko hunjiɓe alqur'ana ko adorɓe e daara o faalama barke e ɓiɗɗo makko on yo eto ha o tuta alqur'ana ka nder ɓernde makko goɗɗum ngo ko ari o wawa nafitorde e muɗum haray musidɓe ɗiɗo noon mo tooñi goɗɗo e ɗiɗo haray ko honɗum honno o gerdata honto o rewrata ha o yoɓita ɗi haqqeji ɗo aɗo ɗum ɗo sa cheikh mouhammad mana mi andintina ɗo hunde woni yimɓe ɓe no wona e warirede ni noon ɗum ɗo no hawni musidɗo amen o inni men wo ni warugol gertogal no ɓuuri sattude wargol neɗɗo
sabu na gertogal nde hiɗa warangal ɗo ya wardengal ma yoɓa 3500 ma ɗum 3000 i wallah kono noon neɗɗo on a dawa bimbi tun tawa goɗɗo no yuɓɓa laaɓi no waaliɗa wallahi no yuɓɓa laaɓi no waaliɗa kono noon la garwa na ko ngalɗini ko waɗi si en ƴetti alqur'ana on e sharia on en tegiri to en ƴetti hunde goo ko wona alqur'ana mana luwaji goo en inni en ñaawi toray ɗin ɗon yo ɗin ɗon ñaawu en hare ko yiwɗen wo ko en anndu ko ɗum ɗon sabuna sharia on no huuɓiti ko ɗum allah subhanahu wa taala daali e nder alqur'ana inna hada alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam alqur'an musidɓe julɓe ko pusatama e muɗum ko moƴƴere tun ko yamirtama ko nadatama e muɗum koko ɓuuri moƴƴude e maɗa kon tun haray mo falama daɗal mo falama gurdan deƴuɗan moƴƴuɗan yo jokku ɗum ɗo ko ɗum karamokoɓe amen ɓe fillantono men wo américain jo o yino amérique o yeehi saoudia to o yii ka sensay ɓe mbuuɗi ɓen on tigi no jooɗi ni no fawidiri ni mbuɗɗin dollar CFA euro mana ɗumaji ɗi no mbuuɗi ɗin wo o yii on tigi aray ɓe sensanamo o yaha probléme e fus waɗata o yi ali hiɓɓen ɗon hiɓe hawrodira e hunde mana hawnide sugu kamɓe amérique to won tigi ngalɗi o inni waraa hada sirrun adim mi anday ɗum ɗo o yeehi o landiɓe ɓe inni a tigi tigi ɗo mo ƴetti ko jeeya ɓe taƴa e junngo makko ngon ɓe expliqué dal ɓe expliqué ha laaɓi on tuma o inni wallahi ko alqur'ana tun o inni ko ɗum ɗo wawi mana zerude aduna on ko ɗum ɗo rek wawi zerude aduna woni hon ɗum al islam joni noon in akhadna gayrahu wa tahakamna ilayhi fa kullu ma ra'ayna fala garwa la yanbaghi an yufaji'ana haray musidɓe ɗeɗo tooñe yondirɗe e ɓanndu goɗɗo ɗum ma on tigi yaha walla on tigi mo on mo o tooñi ɗon o weeɓito e makko o waawinamo yo on ɗo yotto si tawi ko junngo o helanimo yo on ɗo yotto helamo junngo ngon si tawi ko mana ko honndu o taƴanimo honndu makko ndun ko noon ko ni woni ɗuma o mana ko waɗuɗa kon almislu bil misli e ko on ɗo woni arano on tooñe ɗe on tigi tooña e ɓanndu ndun koye on tigi yahu ɓe yotto ko waɗi on tigi kon e ɓanndu ndun kon si o wari goɗɗo koyo ware ɗum ɗo si heɓuno en ndi leydi men ɗo e leyɗe wawɗe waɗeɗo ɗen harayno en fotinoke ɓay on tigi si anndi si wari o warete kono mana dawgol tum warira no faliraɗa ko fi on ɗum bi gayri ma anzala llahu biha min sultan e haqqeji ɗi tawata fus a kaari dal min dal tigi tigi haari miɗo mari denna bo minimo yo ñawlan o sali mi warimo daari ɗum ɗo no wawni moƴƴa e ɗimmo on woni tooñe ɗe tawata no yowodiri e mbuuɗi on tigi ɗin mana mbuuɗi noon ɗo on tigi no wawa jaɓitanede mbuuɗi no wawa jattanede no wawa agressede woni jattugol ngol no wawa wujjanede no wawa ɗaynede sa suguno yireten ɗo ni noon woɓɓe inna kañum ko karamo ko ara jooɗo inna no wawi ɗum ɗo no wawi ɗum ɗo no wawi ɗum ɗo no wawi ɗum ɗo neɗɗo mo tawata kañum o janggata o hiɗitota ko karamo koɓe ɓen o ara e on ɗon ɗaynamo i ɗaynamo innamo mana ɗum ɗo ko min miɗo wawma arkisude miɗo wawma okkude mbuuɗi eyyi miɗo wawma waɗande ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo probléme ji wonɗi ka galle mon ɗi suuɗiɗi ɗi wirniɗi ɗin e arayɗi ɗin fof min miɗo andi kono noon ko sa yoɓilan ɗum ɗo 2 millions sa yoɓilan 3 millions harale on ɗon ka o woni ɗo wallahi on arɗo e makko ɗon aray mo gaari 4x4 wal naati e suudu on mo tawata ko neɗɗo tampuɗo on ɗon sino wawno ɗum ɗon o fuɗɗorayno e hoore makko o wonayno e ɗum ɗon no gasa ko ɗum ɗo karamokoɓe sama kala ɓe nodditotoɓe na karamokoɓe sa ɓeɗo na karamokoɓe nodditotoɓe karamoko yaagal no gasa ko ɗum ɗo ɓe faami karamokoɓe fuɗɗike findinde e ɗum ɗo yimɓe ɓen joni kamɓe kadi ɓe yaha ɓe loosa e mana nokkeliji laɓaɗi fi ittugol o hujja ɗo eyyi ɓay ko oɗo wonɗen e lamitorde ɓe ittamo kono almuhimmo neɗɗo no foti finude moƴƴa no tawa wono hanki tun karamokoɓe amen no firana men ɗa alqur'ana wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan hiɓe dallinora yo aya ɗo modi ndaare neɗɗo si tawi na neɗɗo samakalajo neɗɗo bonɗo ko woni wo himo suusi wadde tawaqqa minhu culla chey fadoro mo ko woni o konnugo ni wo allah ni watan sodirɗe ayaji an ɗo
samanan qalilan woni coggel tokosel koko mi won ma waɗande ɗo wata yuɓe muɗum mbuuɗi fanɗuɗi daari wala tashtaru bi ayati thamanan qalila aya olle na ɗum ɗo woni e wowlude wallah kono ɓe waylita e piiji ɗin ko ɗum ɗo woni ɓe firtira no ɓe faalira e beleɗe maɓɓe ɓe firtirta ɗum kono cheikh mouhammad o noon iɗon anndi ɗum ɗo no woɗɗodiri e ko ɓe firti ɗo joni ko cheikh saleh wallah haray ko ɗum waɗi musidɓe julɓe yimɓe ɓe no foti finude e muɗum moƴƴa noon en tout cas dal mo éthique ha joganike siɗɗo makko e ɗi noneji ɗi men jantiɗo ɗin o wujju ko wawi wadde o joganimo ñamale o jaɓalimo yoɓitude ko woni oɗo no hani ka o yaha o ɗaɓɓita won ɗon ha o yiyamo o jonnitamo mbuɗɗi si o yi'alimo o ɗaɓɓitimo ha o ronki o taƴike wondema oɗo o anda ka woniri hara yo ittanmo sadaka ɗin mbuuɗi ɗon hara yo ittanmo ɗi sadaka si tawi noon o nani on tigi maayi haray ɗin mbuuɗi ɗo yo naɓuɗi ila warathatihi mana ronotoɓe mo ɓen ɓay jawdi makko ndi si o fatike koye maɓɓe jawdi ndin woni ko yahata haray yo yahu o jonna ɓe ɗin mbuuɗi ɗi o jogani on tigi ɗon si o waɗi ɗum ɗo haray o fotike si tawi kadi ko sadaka o nanen mana o jindi ha o ronki o yiyalimo o ittanimo ɗum ɗon haray yo andudey o waɗi ko waɗɗimo kon allah subhanahu wa taala no andi ka on ɗo woniri ɗon o jonnitaymo haqqe makko on si tawi noon o yeehi e ɓen ronnotoɓe mo ɗon o tawali ɓe o anda ka ɓe woni ɓen ɗon kadi ko yo ittanɓe sadaka allah subhanahu wa taala no andi ka ɓe woni ɗon o jonnitayɓe ɓe hendo ɗin haqqeji ɗon ko wano noon aren e athalith wal akhir woni tammo sakkitor on woni haqqe yowodirɗo e teddule ɗen musidɓe julɓe oɗo noon ɗo no hatton jini e darede no hatton jini e darede sabu ɗum nde ɗo toɓɓere no tampini en moƴƴa no moƴƴa ko honɗum fi on ɗum waɗi mi woli ɗum ko ɗengal ngal woni ko gollata ɗe ɗo golle ɗengal le waɗata jansi tawi on tigi ne'aka e shari'atul islamia wallah wolata jang ndaare no allah subhanahu wa taala mari ɗengal ɗon cheikh mouhammad hawni de no woɗɗi de no woɗɗi moƴƴa ñiiƴe ɗen toni ɗin barage ji ɗiɗi ñiiƴe ɗen toni ɗin kono e tawde ka ngal maraɗon no woɗɗi kono neɗɗo on ko ngal ɗon o ɓurata wonde ko o hutorta kon sono kala himo yaltina ngal himo wowla himo ɗumanno ko ɗum waɗi yimɓe ɓen ɓe faggitoto e maggal bakatuji ɗuɗuɗi balɓe faggitoto e muɗum muskilaji ji probléme ji ɗi tawata ɗi gasata ɓe andata ko ha honto ɗin probléme ji ɗo woni ko naɓata ɓe e ko honɗum yaltintaɓe e ɗin probléme ji ɗon ko honɗum ɓe heɓata ko ɓe woloya simi anduno no mi wowlatano ko ɗum waɗi ɓe inni wasinil kalama ida natakta ɗo ya wowlude peesu ko wonɗa wowlude ko moƴƴa si wowla ɗum waɗi yimɓe ɓen ka jondeji buy garan place ji hiɓe faggitoɗo bakatuji ɗuɗuɗi saabu ɗengal maɓɓe ngal yenna ño'a aybina jala e ɗengal e guite jalkita guerapiiji ɗi tawata goɗɗo o wawatama ɗum sifanade e ñoore e piiji buy kono ɗum ɗo musidɓe julɓe cheikh mouhammad si ɓe falama daɗude ɗum ɗo min mi innay on tigui wata o ɗaɓɓan hoore makko tan mo tawata o waɗata e muɗum e fus farah hakada on tigui yo jooɗoni kono wonɗa wadde kaari min de mi ala wadde e hunde ɗum ɗo ka julɗo naati e ɗum ɗo o haara o memminani hoore makko damal wawgol yande e teddule yimɓe ɓen teddule yimɓe ɓen etele ɗengal mo anduɗo ɗengal moƴƴa anduɓe ɗenɗe ɓen ɓe rentoto ɗum moƴƴa ko ɗum waɗi karamokoɓe ɓen tedduɓe ɓen wallitotoɓe yimɓe ɓen e gande muɗum barkuɗe ɗen allah subhanahu wa taala ɓooyi gurdanji maɓɓe saabu ɓe wallude julɓe ɓen moƴƴa noon ko kamɓe no woni ɗo lontoɓe nulaɗuɓe ɓen sallllahu alayhi wa sallam al ulama warathatul anbiyai haray iɗen foti ɓeɗo toranade moƴƴa yo allahu juuti balɗeji maɓɓe waɗa barke muɗum hiɓe ɗumanno hiɓe laɓɓinande piiji buy e muɗum kono ɗum ɗo si on tigui éthique ha yani e ɗum ɗo haray mo foti darude no laaɓira e ɗum ɗo sabuna yuɓɓo gimɗi goto inni ihfaz lisanaka ayyuha l insanu la yaldagannaka innahu thubanu reenu ɗengal ma ngal ko anyo neɗɗo sabuna a hana jaɓude ngal fiiɗe ngal soppe ko anyo neɗɗo sabu ɗengal ngal no wayi wa
mboddi leyɗe gandi no wayi noon kam fil maqabiri min qatili lisanihi kana tahabu liqa'ahu l aqranu haray musidɓe julɓe haɗen ɗo taw no woodi ko heddino kono almuhimmu ɗo on tigui no foti yahude dal o yewtida on tigui o jonnitamo haqqeji makko ɗin o toro yaafuye si on tigui yaafikemo haray ko nima immorde Allah subhanahu wa ta'ala si o yaafakimo haray yo weltinirmo e mbuuɗi si on tigui jaɓali haray Allah subhanahu wa ta'ala no andi tububuye gongo ɗo Allah subhanahu wa ta'ala janggo weltina e on mo toñi ɗon haray daroɗen ɗo wa salllillahuma wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain jonniten konngol ngol cheikh mouhammad. aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ceerno mouhammad haray on weltanama boyi on duwanama on jarnama yo allah on ɓeydu gandal ngal ayyadakum allahu bi nasrihi yallahu tabaraka wa ta'ala julnu balɗe ɗen waɗa barke e gandal ngal heeɓi gangal allah on ɓeyden gandal ngal en fo meɗen siɓe julɓe e fende ɗo ala ko memen e muɗum hay e hunde enam ko ƴettata juuri dewta e dow juuri haray ko fi tuyo ɗuɗu na dow fi yo ɓurtu welde iden no musidɓe en arta joni e yewtere mabɓe nden kono ɗo en artude e muɗum e heɓne ceerno mouhammad saleh kamɓe kañum kadi ɓe weƴƴitana neldare koɓe neldi jama tv e yiɗuɓe émission gandal e faamu falyatafaddal maskoura wa majura. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق الإنسان وأكرمه بالعلم والبيان ما شاء الله وأقام الحجة عليه بالسنة والقرآن والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه الكرام إلى يوم حساب الإنس والجان. نحمده ونشكره جل وعلا على ما أنعم علينا بالإسلام والإيمان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم وسع عقولنا للفهم عنك يا أكرم الأكرمين. أما بعد أيها المشاهدون فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باوية الله سبحانه وتعالى سيب جل بتدبه ومبسيداد أو تلفزيون هنا جرنا سيب أردي بينكم نيوتر دنو سيب ميدون الأخ محمد على هذا الموضوع المهم. هاي مدة ويلتنا بدأ يت الله سبحانه وتعالى نل داري بين انترنا بجل وعلا يودام بدون دوكا بس ما بيوم القيامة. آمين آمين. بعدون إن شاء الله تعالى شيخ محمد هاي هيدن أريو تقول سيدا برالكو يونيرة تقول غندال شريعة. ما شاء الله. هاي كودون نونكو فالن أندين تinde هوري ميدن أندين تinen كدي سيب ميدن ومبين دار دبين. ما شاء الله. هاي أدو إناتو دي إمون يافينو كرامكو ومبين دار دبين فو. palje ɗen ko waɗi cheikh mouhammad ɓe wihi ko talibaɓe walla karamakoɓe towɓe kono menen ɓe wiyeyi ko talibaɓe wonɓe fuɗɗade sigiɗigo inchallah laaɓa sabihi no gasa hara kamɓe tigui hoore mabɓe tipiji go kamɓe jonta men ɗum ley donc haray inchallah ɗe weltono allah subhanahu wa taala. amin tayib haray sen ari siɓɓe julɓe tedduɓe yewtugol e ɓural ngal ɗo gandal haray e wawata yewtude fuu kon ɗum waɗi siɗa yewtude ɓural hunde nde tawata nafa mayre on no huɓiti hay ɓe annane ɓen no ɗaɓɓutude fii no heɓira nde walla no yiɗi askintinede e mayre saabu mawnugol mayre haray an siɗɗo on sa wiya haalay ko woni kon ɓural ko woni kon e ndeɗo hunde tawa a wawata wulde fuu haray wooday ko wulɗa seeɗa acca ko ɓuri hewde ko donc haray sen inni e yiltito to yewtege fii ndeɗo toɓɓere woni ɓural ɗaɓɓugol ngal ɗo gandal e ɓural ɓeɗo karamakoɓe e ɓural talib moni ɓural meccal ɗaɓɓugol gandal taway ko hunde mawnude machallah so yiltitike ko alqur'anil karim allah subhanahu wa ta'ala no dalika suratu dhariyat wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun woni mi tagirani min allah subhanahu wa ta'ala jinna e neɗɗo si wona fi yoɓe rewan hiɗen andi noon rewgol allah subhanahu wa ta'ala wawata wonde e hoore on tigi anda la budda neɗɗo on si o reway allahu subhanahu wa ta'ala o anda taw honno allah rewrote si o wawa rewde allah wallah exemple ɓurɗo janduɗon e muɗum taw ko ƴetteten ko nelaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam yeddoniraka yiɓɓe e ayɓe fuu wonande nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama wondema allah subahana taala ko kamɓe ɓuuri yidde tagore nden fuu to yeddoniraka
joni noon wa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama si Allah subhanahu wa ta'ala prépari nelugol ɓe waɗa ɓe nelaɓe yettinoɓe kaɗo diina e meɗen woni ɗum ɗon noon tawi no landi gandal Allah subhanahu wa ta'ala wihi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam avant hiɗa wawa yettinde ɗum ɗo ko labudda taw jangga no jeeya ko atti jippade mabɓe kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni iqra bismi rabbik iqra bismi rabbik donc wa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e margol ɓe martaba e margol ɓe teddule e hoore tagore Allah ni subhanahu wa ta'ala fou si ɓe wiyama ɓe wawata yettinde ko ɓe wona neleydi mum si wona ɓe janggu haray ala ko haali haala arowo ɓawga goɗɗo goo si ari ɓawga haray on noon hato jinaka weygol janggu si faama ma janggu si yettina donc no haray julɗon no waɗɗi e makko yo miijoto nde ɗo toɓɓere nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko kamɓe Allah subhanahu wa ta'ala jonni nelal ngal kono o jonnuɓe nelal ngal e hoore wiwgol ɓe janggu taw machallah waɗi ko sa jangi si wawa rewde Allah subhanahu wa ta'ala no haniri noon ko ɗum waɗi Allah daali yeeso ɗon ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun woni ma uridu minhum mi yiɗani e maɓɓe kamɓe yimɓe ɓe mi tagi ɓe mi ɗaɓɓirani ɓe min rizqin e arsike fi mana mi tagirani ɓe fi yoɓe fawto arsike maɓɓe o mi tagirani ɓe fi yoɓe won dogoɓe fi arsike tum ɗum e wondema hande dallinorayɓe buyi mi ronku jangude dalil on ko woni komi miɗo gollude miɗo ɗaɓɓude haray ko ɗum ɗo woni muskila walla aiq haɗuɗo janngugol ngol awa donc Allah subhanahu wa ta'ala no wi hon ɗum ma uridu minhum min rizqin Allah subhanahu wa ta'ala fawtani ke neɗɗanke o arsike makko o nahnu narzuqukum wa iyyahum aywa donc o daali wa ma uridu an yut'imun woni mi yiɗa kadi ɓe ñamminam ko waɗi ha ɗum ɗo fof o haton jina ɗum kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗi o wi inna allaha huwa arrazzaqu dhul quwwati matin aywa donc Allah subhanahu wa ta'ala woni arsikowo ko kanko kadi woni jomirawo doole tiiɗuɗe kala neɗɗo on ko haton jini kala ko on tigi on faala ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko woni ko yahete e mum fiyu nden ɗum hunde heɓo ko ɗum waɗi o daali aya go wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha aywa donc ɗum ɗo fof si neɗɗo andi ɗum donc wawatamo haɗude ɗaɓɓugol ngal ɗo gandal sharia فقد حقق العبودية لله كان في أعلى العليين فمن حقق العبودية لله كان في أعلى عليين في جنات النعيم كلا متوتا o haqiqinani Allah subhanahu wa ta'ala ngal ɗo dewal tigi tigi wal ɗaɓɓagal ngal o laatoyto ko ɓuri towde ɗin aljannaji o wono yekede aljannaji jomiraɗi nema yawmal qiyam donc en andi kono ko okkata on tigi on tabintingol ngal ɗo dewal waɗira ngal no Allah subhanahu wa ta'ala faalira noon no nela sallam no jannirde noon en andi ko sabu jangugol ngol on tigi rewata e muɗum e wawata wawde wadde ngal si wona en jangu aywa ɓe wi kadi wa man dayya'aha kana fi asfali safilin fil jahim wal hamim aywa wa man dayya'aha kala kadi o yeeɓuɗo ngal ɗo dewal kana o laatoto o jeeyoyte fi asfali safilin woni e ɓen ɓurɓe joltude e ka jolti ɗon ɗen e nokkeli ɗi tawata yimɓe lettete muɗum ɗin yawmal qiyama wa qad dhakara al imam ibnu al-qayyim rahimahullah fi kitabihi tariqul hijratain أن الإنسان لا يمكن أن يحقق العبودية في الدنيا على الوجه الأكمل الذي يرضيه سبحانه وتعالى إلا بالقوة العلمية والقوة العملية إمام ابن القيم كرمكو بميدن تدو به بتاواتا هبه ويندي دفته ɗuɗuɗe no jeeya ko ɓe ɓurta yewtude yewtugol fi tarbiyatu nufus e ko e wano sifa ɗiɗo piiji e orientugol jeeyaɓe ɓe e ruttagol e Allah subhanahu wa ta'ala hiɓe yewte e nde deftere maɓɓe wiyetede tariqul hijratain wa babu saadatain deftere nandata talibul ilmu fo no hani wadde iqtina nden noon deftere ko waɗi deftere nde ɓe piiji ɗi ɓe yewti toon ɗin naforiji ɗin no mawni machallah nam ɓe maki e nde ɗo deftere wondema anna al insana la yumkinu an yuhaqqiqa al ubudiyata fi dunia ala al wajhi al akmal woni neɗɗanke o wawata newanade mo yo tabintin dewal tigi tigiwal ngal ka aduna ɗo e dow bange mo Allah subhanahu wa ta'ala ɓuri welede yiɗi ɗon illa si wona bil quwwati al ilmiyati wal quwwati al amaliya si wona neɗɗo on heɓa cembe ka gandal o heɓa cembe ka golle moƴƴe machallah donc ɗiɗo ɗiɗi neɗɗo on il faut que tabintina ɗi walla ɗiɗo ɗiɗi il faut que ɗi fotodira e neɗɗanke o so wawa wadde dewal ngal Allah subhanahu wa ta'ala ɗaɓɓiri mo ngam quwwatul ilmiya ko on tigi yo janggo anda dina makko ka
anda Allah subhanahu wa ta'ala kon do dabbirimo anda nela sallam kon do dabbirimo anda ko do haani wadde anda kon do haani accude donc dum no haray ko kambe maaki do ngenden don deftere be wadi misal fi mudum fi burto battanade wa fil misal yattadihu al maqal wallah aywa donc be maaki fa mathalan wono misal exemple idha aratta an tasila ila madinatin ma safala ma neddan ko yawgol e sare immorde e cey la budda an ta'rifa at-tariq wallah aywa la budda anda lawol ko honno hewtoyta den don sare wa an takuna laka la budda an ta'rifa at-tariq wa an takuna laka al-quwwatu al-badaniyyah wal-maliyyah litasila ilayha la budda kadi heba cembe ka dole ma ka banduma heba cembe ka jifa ma woni ka jawdi ma fiya wawadu tu fi hewtogol den don sare be maaki non kadhalika jannatullahi ta'ala ko waro non kadi aljannaji di Allah subhanahu wa ta'ala maran jihabe mudum ben hino wadi lawol ko neddo wawata rewde o wa hewtoyde ton no wadi nyobaande neddo wawata yobade fi hewtogol den don galle aywa be maaki fala budda an ta'lama shuruta dukhuliha fala budda fere wo ala nama an siddo juldo teddudo nde andata shartiji ngol don lawol allati woni on charte mo tawata hiya tawhidullahi ta'ala woni ko sharti wotin ingol Allah subhanahu wa ta'ala wattiba annabi sallallahu alayhi wa sallam e nyintingol nelaado sallallahu alayhi wa sallam te dido didi di wata ko hebade e ronugol dido didi di wata ko hebade e ronugol balko di heboto ko e jangugol donc la budda wana mulaziman li talab al ilmi ash-shar'i aywa wattiqa'uhu wa ta'ala awawi kadi rentade Allah subhanahu wa ta'ala wo sitay an neddo a jangi andi kanko woni hombo bayo dalino ay gono ko sengara e makko inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama aywa inna ma yakhsha Allah inna ma de ngandi ko adat al hasr wa qasrin aywa wa hadha kulluhu bi fadlihi ta'ala wa rahmatihi wa tawfiqihi dum do fuuno fi hollugol ma al janna o hollama lawol yahaygol tongol o newnana ma sabuji din an siddo juldo fi wawgol hewtogol dum do fu ko yurmene makko anden an kanko Allah subhanahu wa ta'ala wejjitamma e tawfiq makko okkuma fi ya wa wadde dum do wallah ko do Allah no dali aya go sar suratu zukhruf wa tilka aljannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun wallah aywa ko do woni aljanna mo tawata hido ronina dum kono ko sabu hondum ronina dommo ko bima kuntum ta'malun ko sabu konko latina don hidon golla en andile kadi golle de wata wonde si wana wondude e gandal donc en burta faamude jaka e wawi moƴƴinde golle wo si tawi woni gandal hebiki e wawi moƴƴinde golle den de labeno Allah subhanahu wa ta'ala faarirano wo si tawi woni iman hebiki parce que ko yeten ka alquran kon fu ko innal ladina amanu wa amilus salihat woni ko ben gomdimbe Allah subhanahu wa ta'ala baawdum non non be golli ko moƴƴi en andi golle moƴƴe den ari wo tuma iman taw hebi te den andi martabatul iman ko martaba nyano e der dina ka maratibul islam no wadi martabaji sertude n'est-ce pas donc aray net donc la budda e to heba iman te den andi iman kadi comme no wirden non ko huune ko shay'un ma'nawi ko huune neddo faggitorta gandal e faggitorta jangugol mi tasko ayaji Allah subhanahu wa ta'ala den tasko hadith jenela don sallallahu alaihi wasallam wada dewed Allah dabbiri dum de ko dum do beydata iman neddo o فاهمين بما كيف يقتضيه من هذا الكلام أن العلم الشرعي له فضل عظيم ما شاء الله أيوة بني لا بنا بانغنا عندي يوتر عند أردين دين أو وند ما نقال أو غندال شريعة نودا نقال برال ما نقال نودا نقال برال ما نقال ومقام عال نودا نقال أو غندال شريعة نكتودو وتوات نتدو نحاتون جيني هيوتو قولي نكودو كريم نكتدو هونتو عند العليم الرحيم ونك الله سبحانه وتعالى لأنه لا يمكن تحقيق الغاية من الخلق التي هي على العباد إلا به لأنه كتودما لا يمكن واوتا إن ونال فيو تحقيق الغاية وني حقين إنغول فانون دي الله سبحانه وتعالى دقبين من الخلق يتغور مكونين allati woni den faanu nen tawata hiyal ibadat ko de woni dewangal illa bihi si wana ngal do gandal Allah subhanahu wa ta'ala no dabbiri yimbe be jabube mo be fu himo dabbiri be huude woni rewgol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala de huune de dabbiri be do mo inni be la budda rewon do wadu nun do si waawon hewtude den huune woni hondum woni jangugol ngal do gandal sharia lidhalika kana khairu ibadatin ko sabudum tawi laatike dabbugol gandal ngal buri moƴƴude e dewe den
machallah a yehi ha nela sallam fondidiri yahuɗo jihad sallallahu alaihi wasallam e yawɗo ɗaɓɓugol gandal en andi jaka ɗum ɗo ko hunde mawnude wawi wiide ni min mi alano mi yaara jihad walla mi yani jiyaade ka watte sakko mi yaa jihad kono aɗa mari ga possibilité ji goɗɗi goo ko yahata heɓa comme baraji ɗi heɓanɗa ɗin ko jihad woni honɗum woni sa wakkike saka ma e ɗaɓɓugol ngal ɗo gandal sharia te Allah subhanahu wa ta'ala e nema makko e yurmene makko comme no yewtirɗen ni o newnani en piiji buy ɗi hande ɗi tawata neɗɗo on wawi heɓude majji gandal sen daari ɗi réseau ji hande en daari on internet en daari nokkile fou neɗɗo on hande no wawi wonde toon o wawa janggude konngudi kanmo koɓɓe no wawi mo yettade defte ɗe no wawi mo yettade hara himo ka makko o sottano yeeha e nokku kono en andi hujja no ɓurtude tu waɗɗade ɓiɗɗo adama on e sengo allahu subhanahu wa ta'ala aywa ko ɗum waɗi qala al imam ahmad rahimahullah imam ahmad ɓe makanen ɗo konngol e fii ko yowiti e ɓural ngal ɗo gandal ɓe maki al ilmu la ya'diluhu shay'un liman sahhat niyyatu aywa ɓe maki wondema ngal ɗo gandal dey hay fus fotata e maggal kono noon ko wonande on mo tawata selli anniye muɗum neɗɗanke o so naati e laawol gandal yo taw himo sellini anniye ɗe ko fii honɗum min mi woni ɗaɓɓande gandal si mi ɗaɓɓi gandal ha mi heeɓi ko honɗum mi watta ngal gandal ngal mi heeɓi ɗum ɗo neɗɗo no wawi ɗum no hani posude question e hoore muɗum daiman wa abadan ma dama ko talibul ilm ko fii on ɗon lan janggude ɓawa mi heeɓi gandal ngal ko honɗum mi watta ngal ɗo gandal am ko honɗum woni objectif a janon e ngal ɗo gandal donc haray ɗum ɗo no jeeya ko ɓurta findinde kadi talibul ilme tawata ko fuɗɗotoɗo ma wonɗo e nder gandal ngal ɓurtugol toujours heyɗintingol anniye makko ɗen o anda laawol ngol woni e muɗum ngol ko laawol ɓurgol mawde e laawi e allahu subhanahu wa taala yamiri jeyaɓɓe yoɓe rew e muɗum machallah ko waɗi noon annabaɓe nelaɓe ɓen fof ala arɗo tun allah subhanahu wa taala wimo yettin tun la budda o jonne ko yettinanta yimɓe ɓe konko o yettinanta yimɓe ɓe ko ɗum innete gandal ko ɗum innete gandal sen daari annabaɓe goto kala no jokti deftere ewa yimɓe ɓe ɓaawa ɗum ɗon nde feƴƴi karma koɓe ara ɓe ɓaawa maɓɓe ɓen no jogiiɗen defte no jannude yimɓe ɓen ko ɓen annabaɓe acci kon sen daari enen hannde sunna nela sallllahu alayhi wa sallam e alquran hino wahani en sa boni ko ɓatti en kon no wahani en wasi ko nini ɗum jippi no wonno siɗɗo goto momi yewtideno hari meɗen jangga sira min e makko meɗen rewtoda ni o indiran kanko tigi tigui e wonde o jangga e qissaji goo feƴƴunoɗi tan saaha baɓɓe walla gasuwaji wannoɗi goo tan saaha baɓɓe yahanamo ha o sikka ɗum ko nini waɗi o zaman ɗo par ce que ɓattantomo ha wawa so tawi ko nini woni wadde ɗum ɗo fof ko juhud mo tawata ulama en no wadde ɗum e ɓannalngol yimɓe ɓen immorde oɗo sira immorde ngal ɗo gandal immorde e ɗiɗo piiji ɗi tawata nela sa sallam sallallahu alih wa sallam donc ɓe maki wala wa qad waradat fi lkitabi wassunna iddat fadail wa makarimin lil ilmi lshar'i ɓenni noon arika alquran il karim e ka sunna nela sallllahu alayhi wa sallam yoga e ɓure e teddule wonande ngal ɗo gandal sharia ɓure ɗe tawata tarfaul himam ɗen ɗon ɗe ɓanta himmeji e natanɓe ngal ɗo gandal ma ɗum faalaɓe natande ngal ɗo gandal waɗi ko yimɓe buyi haalante fi gandal ngal ma ko yimɓe fof haalante fi gandal ngal kono no jeeya ɓurteɓe wolanede wonɓe ɓen ka nder saaha no ɗaɓɓude gandal ngal ma ɗum faalaɓe ɓen kono hara ɓe heɓanta possibilité ɗaɓɓugol ko ɓeɗo ɓurte herjinede fii yoɓe woni e hunde nde donc no e ɗen ɗon ahayeje e ɗen hadise ji arɗe e ɗeɗo defte kañum e ayaji qur'an e walla ko ɓe arta sitangol en mana naforiji walla ɓure ɗe tawata ɓurta e townude himmeji yimɓe ɓen wa tahsinul akhlaq wa chiyam no ton kadi eɗen ayeje ɗo ɗen ko tawata moƴƴina jikkuji ɗin e mbaadiji yimɓe ɓe par ce que talibul ilm mo dawonde daiman wonɗo exemplaire e yimɓe ɓen fof waɗi daiman hara sa gollodirama jikkuma ngu no moƴƴi hiɗa jogui mbaadi moƴƴiri hiɗa woni ko gandal ngal wi kon waɗi ko ɗum ɗo woni ko woni mo himmu kon ɗen ayeje ɗon kadi ɓe inni wa tadfa'u at-talabat lil ijtihad ɗe wawi mana duñude talibaɓe ɓen e ɓurtugol wakkilade ɗe duña kadi karma ko ɓen e ɓurtugol jonnude ngal ɗo gandal ko waɗi ko ɗiɗo ɗiɗi si marsi tun après gandal ngal ɓurta heɓude doole kan on gandal ngal ɓurta wilitande yimɓe ɓe sen daari hande no Allah subhanahu wa ta'ala eltiri ni comme no wirɗen nane ɗi réseau ji ɗo hande ɗa wawi wonde ɗo dara darse ji waɗa ɗi jamia islamia walla waɗa ɗi masjidil nabawi jangga toon walla jangga sa karama koɓe toon haraɗa kama eyi hande kala ka wonɗa e hoore leydi ndi si Allah subhanahu wa ta'ala yurmede makko nden hewtima tun an neɗɗo a wawata wonde mo tawata a jangga few walla a anda few ko waɗi yurmede makko nden hande o yaññide ha tawata piiji ɗin fof no newi ɓe maki awwalan aran ɗum eɗen ayeje anna allaha ta'ala rafa'a maqama al ulama
bi an qarana shahadatuhum bi shahadatihi wa shahadati malaikatihi ala haqqihi Allah subhanahu wa ta'ala o towni o ɓanti woni martaba ɓeeɗo karamakoɓe ha o takkiniri seede maɓɓe on e seede makko on kanko Allah e seede malaikaji makko ɗin e dow haqqe makko kadi kanko Allah subhanahu wa ta'ala donc sen andi neɗɗo o so jangi ha woni karamakojo mahimo e mo woni marhala talabatul ilm kono ko fokkiti ko wongol karamakojo o nani ngal ɓural ngal tawta karamakoɓe mantirama ɗo neɗɗo o haray vraiment ɗum ɗon hani ka ɓeyda couragement makko on ɓeyda encourage gol mo nawrugol mo dow e ko woni e muɗum ko mo anda ko soɓe woni ko jokki Allah daali shahida allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim suratu ali imran Allah daali shahida allah woni Allah subhanahu wa ta'ala o seedike annahu tabiti wondema la ilaha ala reweteɗo e gonga illa huwa si wona kanko Allah woni kanko Allah subhanahu wa ta'ala e hoore makko o seeditike ala hanaɗo rewede e gonga si wona kanko wal malaikatu e malaikaji ɗin kadi seeditike wa ulul ilmi e jomiraɓe gandal ɓen kadi seeditike ɓe tawata qa'iman bil qist ko ñiɓuɓe e nunɗal machallah ɓeɗo fof seeditike wondema la ilaha ala reweteɗo e gonga illa huwa si wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala al aziz woni foluɗo al hakim ñeñuɗo donc haray ɗum ɗo no jeeya ko ɓurta townude himme talibajo on ɗum ɗo ɓerta ɓe townude himme karamakojo o fi yo ɓurtu yarde yesso e ko woni e muɗum kon donc haray inchallahu taala en donc haray e wawa darade waɗo par ce que waktu on koko hewti en aroy kadi lawol gongol inchallah wawgol ɓurtude continde yewtereji goɗɗi go eyyi nam haray musidɓe julɓe en yafoto no moƴƴano wallahi ɗiɗo yewtereji hanino hande hara men leytano ko hewtugol tawde men leytu ko hewtugol ɓawa ɗon min ñaami waktu men won seeɗa ko waɗi no aro no woodi aroɓe joni kono wallahi yewtereji ɗi ɗon andi kala makko ɓen innayi wondanedema khairul kalami ma aqalla ma dalla wa aqalla wa ma qalla wa dalla wa afada woni ko konko fanɗi tindini nafi wallahi on yewtiɗo ndirno ceerno Mouhammad Saleh e ceerno Mouhammad Dian yewtereji andantedema sarahatan haysi ko min hettino non lawnu hayreno jon haqqille wondanedema fulo ɓen innayi si ɗengal towi haqqil soray harayno woodi no naftornoɓe binu kañum kadi le miɗo felliti fendo ɗo kan feƴƴiti nafitorgol bal jama on ƴoogi ha joni hino hibbi hino daarude si heɓay okkorteɓe kañum kadi kono haray allahu tabaraka wa taala yo yoɓon ko ɓuuri moƴƴude joddi allahu tabaraka wa taala julna balɗe ɗen haray nokkon ko nokku meɗen musidɓe julɓe haray ɓe artoye kañum kadi ɗon hara ɗen wawi organise ude ɗum hara ko law inchallahu tabaraka wa taala hara men hewtiɗo ɓawo ɗon kañum kadi wawen weƴƴitude nelɗariji musidɓe ceerno Mouhammad Dian ɓe yewtani en ko yowiti e fi tooñe ɓe makane wo wondanedema tooñe ɗen no ɓe fecci ɗum pecce tati woni ma ɗum e tooñe ɗen taw no fecci taw pecce ɗiɗi woni ara ɗum ɗon ko bani adama tooñata allahu tabaraka wa taala feere ɓe addani en hadith ko Mu'adh e annabajo on sallllahu alayhi wa sallama landinomo si tawi himo andi ko honɗum woni haqqe mo jeeyaɓe ɓen duwa junitude Allah on e ko honɗum woni haqqe kañum kadi mo allahu tabaraka wa taala fi kala o joganake haqqe kono ko honɗum woni haqqe mo andantedema kanko himo duwa en jonnitude ɓawa ɗum ɓe yewti en kañum kadi musidɓe julɓe ɗen ande o hadith juutuɗo mo andantedema Aba Dharrin al-Ghifari radiyallahu anhu no filli wondanedema allahu inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tadhalamu allah inni min dey allahu azza wa jalla mi harmini tooña ɗen e dow an min mi tooñata on ana awa onon kadi woton tooñidir hakkudeji moɗon kañum kadi e yiiɗo allah wonno humpiten e ayeje woni inna allaha la yuhibbu zalimin kanko allahu tabaraka wa taala o yiiɗa ɓeɗo tooñayɓe idan noon ɓe ɓanginani en ko honɗum bani adama on tooñata allahu azza wa jalla ɓe maaki konde shirkantenmo kanko allahu tabaraka wa taala hara hiɗen towñudemo woni imma ko yahugol karamo ko haɓɓugol talkuru ko lotogol
nasi ko hoololgol goɗɗo goo ko wondirgol goɗɗo goo ko faabinorgol goɗɗo goo ko hulugol goɗɗo goo e kala noone yiɗugol goɗɗo goo ko feƴƴintinta ko yiɗata allahu tabaraka wa taala wa min annasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah ya wawa famude musidɗo julɗo ɗum ɗon fof ko en noone shirkuji ɗanɗanteɗama haray si jeeyaɗon waɗi ɗum hino toñude allahu azza wa jalla ɓawo ɗon kañum kadi ɓe feƴƴi ɗon ɓe yeehi ko yowiti e enen bani adama hakkudeji meɗen toñeji meɗen ɗin ɓe addani hadis mo nelaɗon alayhi salatu wassalam maki kala e moɗo mandanteɗamo no jogani musidɗo makko on toñe ko adi o dargal yoɓude e ko adi o dangal ngal hewtude yo yoɓitu on ɗon tooñe ko tooñima kon ɓawo ɗum ɗon musidɓe julɓe ɓe fecci ɗum ɗon pecce tati woni ko bani adama on tooñata musidɗo makko on imma ko gollodiral ko won noon kañum kadi e ko ɓandu makko ko won noon kañum kadi e honɗude tammum kum e ko teddugal makko aywanam amma ko teddugal makko ko ñowgol mo wowla fi makko bonna inde makko allah inni wondanedema wala yagta ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an yakula akhihi an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumu wattaqullah inna allah khabirun bima ta'malun allahu tabaraka wa taala no humpiten wondanedema bani adama o wata sattu ha o ñowa o bonna inde oya o aybinamo imma ko sabotugol mo neɗo maaki bi hasbi mri'in min sharri an yahqira ahahu lmuslim hara yoni ko bani adama hasbe nde o yewitoto musidɗo makko on imma ko jasingol mo ko aybingol mo ko sabotugol mo e ɗin ɗon none fof haray yoni ko hasbe allah won noon harmini nde bani adama o ñowata bonna inde goɗɗo kañum kadi ɓawa ɗum ɗon ɓe yewti en kañum kadi e ko yowiti gollodiral ngal woni ɗen andi bani adama on no gollodira e bani adama ɗimmo mum imma ko sodugol yeeya imma ko gollodira imma ko ñawlodira ɗum ɗo fof ɓe maki ko yo bani adama on ato yo o mayude yo eto o jonnita ko nenaɗo maki konɗa fali yuhallilhu yo eto o jonnita jommum ko adina dal ngal imminte bani adama goto kala kullun tujaza bima amila goto kala yoɓite ko golli ko musidɓe julɓe ɓawo ɗon kañum kadi ɓe yewti en ko yowiti e ɗum ɗon ko juuti en yiɗa rewde fof wata en kanintin yewtere nden en yiɗi tun andintinde haray ko honɗum woni ko yewtanoɗa nane fi sakkitiɓe arde ɓen naati joni e émission on idan haray ko ɗum ɗon wonno ko ceerno cheikh mouhammad yewtani en heewuɗum e muɗum mi ñoggi ɗum seeɗa ni kandanteɗamma si famide kono iwri allah on amma ceerno mouhammad saleh kamɓe kañum kadi allah on ɓeydu gandal ngal ɓe yewti en ko yowiti e gandal musidɓe julɓe kandanteɗamma yontere feƴƴude mi tanjini ko ɗum wonno yewtere meɗen nden kono ɗum ko dambugal ngal andanteɗamma goɗɗo kala si ari yewti ko yo yewtu ha o gayna oya kadi ara yewta ha gayna musidɓe julɓe heɗitiɗo yewtere nde feƴƴude vendredi fayida yewtaka ɗo ko dande ko yewtuno ko e vendredi i wallah musidɓe ɓe yewtani en ceernoɓe ɓen ko hontoɓe hikki ko allahu tabaraka wa taala ɓe yewtani en kañum kadi talibaɓe ɓen yoni ɓural talibajo hadis goto musidɗo julɗo woni annabajo on sallllahu alayhi wa sallam maaki si talibajo on immike mo yewde ɗaɓɓugol gandal ko woni e tippude ɗon ko e hoore gabitan malaikaɓe woni e tippude ha o hewde nokku ko janggoyta ɗon kala ko allahu tabaraka wa taala tagi hino duwano o wonde ɗaɓɓude gandal ɓe maaki kañum kadi wo hay kulle ɗen ko nder ndiyan ko nder maayo no toranade o bani adam o wonɗe ɗaɓɓude gandal no toranomo tu musidɓe julɓe ko honɗum innuɗen si tawi kala ko allahu tabaraka wa taala tagi hino toranadema malaikaɓe ɓen no toranadema ɓe andantedema allah ini la yasuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumarun haray yoni talibajo on nde wonantamo ɓural o accita kala ko yowiti e piiji aduna o duumo e ɗaɓɓugol gandal ngal ha ñande o hawri e joomi makko idan noon musidɓe julɓe ɓe yewti en kañum kadi woni wondanedema allah on ko tagiri en ko fi en rewumo wata en faamu wondanedema si en janggi e ɗoɓɓi en jokki janngugol ngol tuntun ɗum no haɗa en arkiseji meɗen haɗata en wallahi ko ɗum ceerno mouhammad atori yewtere ɗo kono en yewte tun seeɗa ko nentere muɗum ñande nenaɗon alayhi salatu wassalam nanguno e abdoullah ibnu abbas maɗum abdoullah ibnu mas'ud wonni wo
hari miɗo ɓaawa annabajo sallllahu alayhi wa sallam annabajo maaki ko an yo pay ko min de miɗo an jannama konnguli reyno allahu renama ibnu thaymin ɓe sarhi on hadith woni ngol ɗon konngol ihfadillah yahfaduka reyno allahu renama ɓe maaki o reyno allah eko harmini kon allahu tabaraka wa taala an kadi newinanama piiji ɗin o renama idan noon musidɓe julɓe on no hadith nenaɗo maaki wo wondanedema andu si tagore nden fof moɓodiri yoɓe jonne hunde ko allah windanama ɓe wawatama jonnude si tagore nden fof moɓodiri kañum kadi yoɓe haɗe ko allahu tabaraka wa taala hoddiranma ɓe wawatama haɗude bal a hendoto nden ɗon hunde idan noon musidɓe julɓe en yiɗuno tun kañum kadi darugol no ñogguiren seeɗa ɗum ɗon ala kulli halin wallahi ɓe weltanama buyi ɓe duwanama ɓe jarnama yo allahu tabaraka wa taala yoɓuɓe ko ɓuuri moƴƴuɗe joddi yo allahu tabaraka wa taala junnu balɗe ɗen yo allah on yanñan en nokku on woni Jama TV yo allahu tabaraka wa taala dikkinan en nawnuɓe ɓen yo allah on julnu balɗe mawɓe meɗen ɓen yo allahu tabaraka wa taala waɗu e barki e jonnokku on yo allahu tabaraka wa taala waɗu e maɓɓe nafoore ko nafata julɓe ɓen yo allahu tabaraka wa taala yo taw kala aya wonaɗo janggede ɗo ɓeyla ɗum ko pellet allahu tabaraka wa taala ɓe annabajo humpiti en ɗum e konngol annabajo on wondanedema kala waɗɗuɗo ko moƴƴi ma o tindini e moƴƴere ka fa'ilihi ka no wayi tawa waɗɗo gollal ngal idan enen ko joɗɗen ɗo hande hiɗen yettina wona kuran men wonɗen e yettinirde ɗum ɗo ko wonɗen wadde ɗo kon wona e caméraji meɗen wona e connexion ji meɗen ɗiɗo fof wona e galle ɗe luuɗen ɗum ɗo fof ko goɗɗo woni ko jooɗi waɗenen ɗum ɗo wallahi allahu tabaraka wa taala yeɓata golle mo andanteɗo mo moƴƴini golle ɗen kala harfere janggande ɗo kala ko wowlaɗo haɗa joom muɗum kañum kadi hino jogui waɗum ɗon bal hiɗen wawi wiwde ko joom mum ɓuuri kawna gongal puisque onon si on wowli konngol gotol on heeɓi e muɗum immorde 50 kamɓe ɓe marɗon 50 feere onon 50 so deƴƴi onon on lanniri ka min simi jooɗi ke mi wowli 50 joom mum no jogui 50 min kala may 50 ɓeɗo men noon kadi awa enen en innayi sa ko joni nokku on ɓuuri ka aywa nam idan ko joni nokku on ɓuuri e nafitorde hunde nden idan noon hiɗen tori nde allahu tabaraka wa taala waɗanta ɓe ɗum ɗo ko beɗo balance maɓɓe ñande ɓe hawri e joomi maɓɓe yo allahu tabaraka wa taala yanñanɓe nokku on dikkinana en kala nawnuɓe haray musidɓe julɓe émission moɗon o yontere hande hino habbi on ɓawa ɗum ɗon kañum kadi hiɗen jonnude ceerno Mouhammad Dia konnguli raɓɓiɗu koy koɓe fermira ɓawa ɗon jonne ceerno Mouhammad Saleh aywa nam eyyi Cheikh Mouhammad haare weltanama noon kadi moƴƴa tigui tigui minen kadi mi weltori invitation on Mbuy sabuna si tawi hunde ne koko yowodiri koye gandal eno ɓuurira yajirde yimɓeɓe ɓuurire faminirede aray ɗum noon kadi ko Mbuy noon suguno Cheikh Mouhammad Makiri joni noon aray dal min komi wasiyoto yimɓeɓen koyoɓe ɓeydu famude ngal gandal innaka fopp ma tu luggina e gandal ngal kono ko amma on ko ɓuuri hewde yimɓeɓen ko yoɓe ndaaru noɓe wawi andira koɓe woni e rewirde joomi maɓɓe ko subhanahu wa taala haray noon wonɓe e nder saha on suguno Cheikh Mouhammad Makiri ɗo ni noon haray yoɓe ɓurtu lugginade e muɗum saabu mofte ɗen no habbiɓe nde ɓe yiltoto e maɓɓe ɓe ɗaɓɓinana ɓe gandal ngal no allahu daaliri alqur'ana no فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون هاي هون كلا نتون فوتي أندو ديك هون وني كو الله سبحانه وتعالى يمري مودون كون ها هرا واتا ينو ديك او هادي هاي دال تيجي تيجي او ويلتنا موجا اون جارناما اونون كادي شيخ محمد haray no wonɗon e wallirande yimɓe ɓen no wonɗon e wallirde ɓe noon kañum kadi fino o dawa yarre yeeso noon kadi onon kadi o weltanama e muɗum moƴƴa e wano noon chaine on ɗo no makiri ɗon no Jama TV haray yo allahu cippin barke e o nokku ɗo e ɓe sifa khassa o émission ɗo no inne gandal e faamu yo allahu arkisen enen foof heɓugol gandal ngal faama ngal wawa noddude e maggal hara koye dow muñal kañum kadi ɓay lorra on kay nakoron ko toye muɗum kono fof wonta e joddi inchallahu taala saabu ko ɓuuri moƴƴude mofte ɗen konko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e télé kamɓe ɓe dadali e muɗum hara wa ileykumul kalima Cheikh Mouhammad aywa nam
aywa nam ceerno Mouhammad Saleh. tayib haray barakallahu fikum ɓeɗen salmina yetta salmina haray ɓe tawata no suivre en ɓen e nokkel ɗin fou mbiɗa yettangono cheikh Mouhammad ko yewtuɗon konko no woniri no gasa ko ɓeeto tañƴini ɗon ɓuura e gañade kono noon hoorema mo jeeyata e gañotoɓe inchallahu taala donc haray en toro Allah subahana taala kala konnguɗi ɗi tawata yewtiɗi ɗo yo taw ko lilla waɗirɗen ɗi o jaɓana en kadi baraji koni e muɗum o newnan en kadi inchallah tabutugol e nde ɗo hunde waɗi ko hunde ɓurede nafude hunde ɓurede e wallude jiyaɗo o donc haray ɗum ɗon fof ɗen toro ɗum allahu subhanahu wa taala eɗen toro kadi Allah subahana taala yo yanñu sifa ɗi nokkiri ɗo e hakkudeji meɗen hakkude société ji meɗen ɗin waɗi siɓɓe ɓe nafitoray hunde nde woni pay koye mawɓe fof yimɓe fof tigui tigui ɗon nafitoray nde yewtere wonande waɗede ɗo hara en toro Allah subahana taala yo ɓurto en duminande mum o arsika en kadi wawgol heɓde gandal nafaygal ngal waweten naɓande yimɓe ɓen haaɓe faama ko dina mabɓe ka inchallahu taala haray ko wona ɗon dartoɗe wa barakallahu fikum assalamu aleykum wa rahmatullahi waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh idara musidɓe julɓe wonnoɓe men e darude oɗo télé moɗon Jama TV si tawi allahu tabaraka wa taala hoddiri kono noon o yafoto hande o yidande hande no sahli ha idan noon musidɓe haɗa en yontere hande leere mo wowde nden woni no alansara on salminira e oɗo nokku meɗen Jama TV si tawi allahu tabaraka wa taala hoddiri aqulu ma tasma'u min adh-dhikri wal ayati wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن